Bopaki bo hlaheletseng raporotong ena bo bontsha ha ho bile le bobodu nakong ya ho abela khampani ya Bosasa dikonteraka le dithendara. Hara tse ding tsa diphihlello tsa raporoto ho fumanehile hore maemong a hae a fapaneng Letona la mehleng la ditaba tsa metsi Nomvula Mokonyane le tlotse kano ya lona ya kantoro ena ho latela section 96 ya molao wa motheo e reng setho sa kabinete ha se a dumellwa ho iphumana se le maemong a hohlanang bakeng tsa maikarabelo a hae le ditabatabelo tsa hae tsa private. Raporoto e sisinya hore ho etswe diphuputso tsa kgonahalo ya bobodu kgahlano le Mokonyane. Taba e nngwe e qahamisitseng ditsebe tsa ba bangata ke ya dintlafatso tsa tshireletso ha mongodi e moholo wa mehleng eo ha jwale e le modulasetulo wa ANC Gwede Mantashe. Raporoto e phethetse ka hore ho na le pelaelo ya hore Mantashe o amohetse nyehelo ena ya Bosasa a tseba hantle hore khampani ena e tlo batla hore a susumetse diqeto tsa bahlanka ba bang ba mmuso. Le ha o le jwalo, komishene e re ha ho bopaki bo bontshang ha Mantashe a ile a kenya letsoho tabeng ena. Ba bang ba hlahellang raporotong ena ke setho sa mehleng sa ANC sa Parlamente Vincent Smith ya seng a ile a qosetswa bobodu le ho ba le mommori wa ho etsa bobodu. Ha ile motlatsa letona la ditshebeletso tsa tlhabollo ba tshwaruwa Thabang Makwetla, komishene e fetiseditse bopaki bo kgahlano le yena makaleng a ikarabellang ho etsa diphuputso le ho lekala la naha la botjhotjhisi ho nka qeto ka ho mo qosa kapa tjhe. Haile modulasetulo wa mehleng wa ANC Parlamenteng Cedric Frolic yena o tla tobana le diphuputso tse tlang ho batlisisa ka kgonahalo ya nyewe ya bobodu kgahlano le yena. Tabeng ya Mopresidente wa mehleng Jacob Zuma teng, komishene e boletse hore karolwana e itseng ya bopaki bo kgahlano le yena mabapi le Bosasa ke menyenyetsi, empa menyenyetsi ya amoheleha tsamaisong ya komishene. Ha e arabela diphihlelong tsena tsa komishene, Zuma Foundation e re e di qhilela thoko ka hore Mopresidente eno wa mehleng ha ka fuwa monyetla wa ho ikarabella. Ho sa le jwalo, ntlheng ya matsholo a dikgetho a CR17 e leng a thusweng ke Bosasa, diphuputso di re taba ena e ne sa fuputswe ke komishene, ka ho e kekeng ya tswela pele ka yona ka ha e fupuditswe ke mosireletsi wa setjhaba. Ho sa le jwalo, modulasetulo wa naha wa ANC Gwede Mantashe o re o tla ipiletsa kgahlano le raporoto ena ya boraro ya komishene ka ha a re e ne e itshitlehile ka menyenyetsi e seng dintlha tsa nnete. O re ho ya ka qeto ya ANC ya ho behella ka thoko ya belaelwang ka bobodu, o tla etsa jwalo ha se a qositswe. Mantashe o re komishene e iphapanyeditse bopaki bo a faneng ka bona. I've taken the decision that I will be taking the report to judicial review. Okay. As we believe there are areas in the report that require that action. I would therefore appreciate if you all allow me to get on with my work in government and in the party without hindrance or further speculation until such time that there is an investigation and there is a case to answer. Mantashe o hlokomeditse komishene hore e se iphumane e le ka mosing ha o tloa dintweng tsa ka hare tsa ANC. O boetse o hlalositse hore o tla ya itlhaisa ka pele ho komishene ya maitshwaro ya mokga ha ka laelwa ho etsa jwalo kapa komiti e tla thehwa ho shebana le diphihlello tsa komishene ena ya Zondo.